Newsfast Karbi Anglong berta kitanja bangili samika jerong Karbi. Aprangsi berta hikipen arjuitha. 24 plus asong ahin pen phirangkia mai kangni jongsi traditional village council selam lepulote rong asar pen arpu COG pusi kara lapen kra atu ningjepon Lokhimon ke kroi arat Lokhimon sangha pen tu nong dolamara bapuram tok bi arong along sokphe e aklam along rat chingrum amai along kuti ingkoi himanta kichakpon Amria Havar along APHLC asong pen board level amai kangni kebangji MLA kilik APHLC haidat lote Karbia khai akisung jogwan dopo Chingrum self help group atum ningki rong puthak pini pherangkia mai kepa laso along inut pen dressing alna kachiron PHIB along 24 plus hamphang asong atum pen pherangkia mai ingni ponsi bangso pherangkia mai along ki jongpon ke prapjin pen traditional village council si selam nangji panchayati raj ajat ki claim dam nangni lapen kaprek akimi council Karbi Anglong Autonomous Council voter list selam nangji lata inglong asodet si Karbi Anglong Autonomous Council election ahut joglong chot nangji pu kachesong pini arni anta pleng thek therek ajok 24 plus asong ahin pen Sodak pen pin rempon lupusi ningjepon lapu kara lapen kra asong ahin pen jongsi traditional village council kalipulote nelito rong asar pen arpuche oponji laso along rong group along kisung arona teng kithi ke jang anta Karbi Anglong Autonomous Council CEM tuliram rong hangsi adai che anangji pusi pherangkia mai along ningjepon sonsi 24 plus organization kachesong bom akimang prabjin pen Karbi Anglong Autonomous Council atum pachu nangji pusi convener ratan terang pen pherangki athengnu ningjepon news 6 report Newsfast Karbi Anglong Duarbagori constituency ke parlo ningkan surhini ra ingkoi aningkan matijonga chikloni phai ingkoi ra si ingkoi ra hini lapen ingkoi ra ge thom ni thom aparman first asram tu nong dolamara bapuram tokbi arong sokphe e aklam along Lokhimon sangha pen patir pipon si mai ke pha kedamtang matijong achiklo niphai inkoira si arni pen matijong achiklo niphai inkoira hini arni an ningkan esek pen kapanong chingri amai so arlo atuma phan chethan chepare kachepang thirla pen arnam alam chethan chimum amai padopon si hemtun nimarli atum kilu kelom kangting atowar pen kathe ang atowar an chepale Lokhimon aphan ke kroi arat doan mate Lokhimon sangha pen rat chingrum amai padoponsi nilip nihang puta rongkhang pen wangsi tekok tiki megve nuthong sarpi sarphu aklim angphar atum chetong dun pet ingni thip pen do thip bangso amai sarphu kong president boloram phangcho pen chariponlo mai along aluhi sarpo aman pen Dr. Himanto Biswa Sharma CEM tuliram ronghang MP Horen Singbe MLA Dr. Numol Mumin MAC Richard Tokbi Sandip Kaviswar Setra Sangathan Mantri Uttar Ishan Sestra Kalyan Asram Lapen EM Pen Chenglok Tim Karbi Anglong Kethe Kiding Atum Chetongdun Labangso Amayalong Bangsuri Ingkoi So Se Armu Lokhimon Aphan Kikroi Aradatum Chetongdun Dr. Himanto Biswa Sharma Pen Lokhimon Aradaphan Pini Pen Karbi Atum Kangthir Nai Lapen Ahok Nai Ningding Ningjon Kangthir Akhai Ahok Pet Arnam Adung Kedu Dunlong Kopai ke mesen adhorompu ningje tekang lapen mekribu ring an ningjepang samtekang si kebang jilang arnia long anta Lokhimon sangha pensi PC kurusar kemangma dorde phophe anta state government pen bor idunpo lapen kuti ingkoi nangcherap dunpo puta mai along Dr. Himanto Biswa Sharma pen jaktekang anparta adowan tin aphanta ke pipon padoji puta mai angno chechak tekang হাজার নাম ঘৰলৈ কাকৈ আগবঢ়াইছো আজি লাইটো নন সায়াং দেংগোলা 29 তাৰিখৰ পৰা যি অসম বিধানসভা অনুষ্ঠিত হ'ব তাতে জনজাতীয় যিবিলাক ধৰ্মীয় অনুষ্ঠান আছে লক্ষীমন সংঘই হওক বা আমাৰ নামঘৰ বিলাকতো 2000
আমি এই পুঁজি আগবঢ়াবৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে লক্ষীমান সংঘৰ এখন নামঘৰৰ লগতে বাকী অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয় সমাজৰ নামঘৰ বা ধৰ্মীয় উপাসনাৰ অনুষ্ঠানসমূহলৈকেও আমি অহা জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত আমি 2.5 লাখ টকাকৈ আগবঢ়াব পাৰিম আঁতৰি আহিলোঁ এইটো হৈ গ'ল আৰু তাত কৰিবলগীয়া একো নাই তথাপি আপোনাৰ দৃষ্টিত প্ৰমোদ বড়ো 5 বছৰৰ কাৰণে মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তেখেতে আস্থাৰ ভাবোঁ যে তেখেতৰ নেতৃত্বত ৰাইজৰ মাজত অভিযোগ আছিল আসাম ৰাইজে সুন্দৰভাৱে আগবঢ়াই লৈ যায় মন্দিৰ কেন্দ্ৰীয় Itu asiam sani nang chigap nang chiturun ko selangli nang chakang lo tasi alangli stani ada prang nang chigap chiturun bomlo stani non stani akuru kemang itu makuru sa lokon tian sega kemang non kuru modon kemang long nang chitrap nang chiturun proposi alangli stani itu ban tukang lo ai montos bisu sorma stani alangli tukang lo La sini tu mahin benda chorolo lang itu. Anjo si arna mejurume padunang. Nilipen Perangke Robinson Terang Newsfast Karbi Anglong. Aningkon bang ason tak taxi pining le thot pusitami chingrum self help group amai pu Rosmi timung pilapen. Kong chun bang hongbari ronghang pi dihin chun bang archana timung pi etum. Perangke aphan ke phapen nang ki pachni tunke. Pininganingkan ke labang so corona ke dokok pen ajok. Usuma atum sitami school ka vedat pen. Chingwai si ning isi pet pen chongdat chotolo ponlo. Sok e harlong ketheng longle ke thok lapen prekja masai ansitame chongdat ponsi non ki jutsi achiklo anke nitum methang ahem kache pangjang ponji aphan pura dressing aina nam ponsi cheron ponlonglo lapen labangso chingrum self help group amahang ke thek chengahut pusitami non council along CM Tuliram Ronghang tangka nang kerap dun pensi pinyarni ansitami labangso self help group dowoilo lasi CM Ronghang asang hoa phansip pusitami kachoro pilo lapen lason thak thaksi Karbi Anglong angkang arlo kedoan ni marliatum self help group atum lason asai lapen kaprek asai pusitami ilitum unchit akam an ke klem dunsi methanga hem alir acham kachipi jia phan chebor i ponangji pusi chingrum self help group atum abitung pen Perangke angno nang pachini dun dongka mukam pen komol kathar Newsfast Karbi Anglong West Karbi Anglong Kheroni langthat amangarong along ingdeng troksi rurang sinasarpo karcho amai chengche aprang joy ke joy phanji aphanpura rurang sinasarpo aham phangalong an mate paklo along an horbong hor thekowe banta bohot pen howang johangdam Bangso along kachetong dun rurang sinasarpo amai senot rongphar lunsepo monsingbe lapen bohak kechek mate reception amai phu Chandra Singh Teron Bangso Pittu 20 number by Thalangso MLA Mansing Rong Pia Hinpen Donwari Inkupon Bangso Amayalong Kachetong Dun PHE Board Chairman Rensing Ronghang Lapen Cotton Farm Inspector Kangbura Teron Atum Chetong Dun Pen Mai RD Pidun Ma parampara virdaji la silun temo an so selitum chethan chimum ponbom nangi poram puchi do an ilitum chiphu thunangi katine son an sitai tum tine pompedet pen ilitum karbia khai ta khai kang thim lun temong choklong puilitum ka pirthe danglong pai thang dun thek nangi pusi laso nilitum laso rurang sina mai nilitum lung se polung se pien ahin pen nilitum seng ponsi pinia neng deng troksi non dang nilitum hokpo horlang ke pipen nili lansi ka Keroni pen Rensing Teron Newsfast Karbi Anglong Atumi anaro por phai kroi hini apor academic council apothak krungting sayamai Dipu Chandra Singh Teron High School along Kapaman Bangso Mailong School Inspector Katharson Ingti Pensi Mai Chapahem Pupon Mailong Karbi Anglong atok anokidu Long Thong Kep Sose School Principal atum Chetong Dunsi Alang litum Committee Akimang Lapen Kisung Pen Kapahilu Japhan RMSE Lapen Education Ahin Kapaprang Pon Thekji Aputhak RDP Pon Anparta
kibangji aningkan kimi arkoi acheklu ingkoira hini ani bokojan along kangwayamai paduponji usi alang litum kejai select the new body of this academic council of Karbi Anglong, but most probably due to some unavoidable circumstances, the date has been finalized in 25 January, which will be held in 22nd of January at Bokazan, Jinbaba High School. So this academic council of Karbi Anglong, they played a very crucial role for all the schools in relation to academic matters. So I wish the academic council every kind success. দেশৰ যি মহামাৰীৰ কাৰণে কিছু ক্ষেত্ৰত আমি অধিবিদ্যা পৰিষদ পিছুৱাই যাবলগীয়া হ'ল সেইকাৰণে আমাৰ যিখন সমিতি এই সমিতিখন গঠনৰ ক্ষেত্ৰত হিনদেৰি হৈছিল আমি অহা 22/1/2021 চনত জিনবাবা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আমি এখন পূৰ্ণাংগ কমিটি গঠন কৰাৰ হেতুকে আমি অধিৱেশন আমি অনুষ্ঠিত কৰিম আজি সকলোৰে মিলিত হৈ আমি এই প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এটা RMSৰ অডিটৰ ওপৰত আমাৰ বিশেষ আলোচনা হৈছিল আমাৰ ছাৰ আছে কাথাৰচন ইংলিছ ছাৰ তেখেতে গোটেই বস্তুটো সলভ কৰা সিদ্ধান্ত কৰিছিল অকণমান আমাৰ ভুল বুজাবুজি হৈছিল বিশেষকৈ আমাৰ পিয়া মজুমদাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু প্ৰধানে অকণমান অসুবিধা পাইছিল সেই অসুবিধাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে সমাধান সূত্ৰ উলিয়াম বুলি তেখেতে দায়িত্ব লৈছে তেখেতক এই চেগতে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আমাৰ সকলো প্ৰধানে আজি সকাহ পাইছে যে আমি এটা সমাধান সূত্ৰ পাম Difupen Pankaj Teka Newsfast Karbi Anglong APHLC song Amri constituency along boot level amai kangni bangso mai long bi ing ti kathar pensi mai charipon hadak 20 ST by thalangso LAC APHLC mai phu Bikram Hanse chetong lapen penangan APHLC song claim bang atum chetong dun amai along Bikram Hanse pen ke jaipon ke non MLA kilik nang te bok bom tanglo lasi APHLC song pangtang ponangpo athe BJP rachari atum inglong aso tumaphan nanglang selet pik lapen BJP aphan pahai bomte 6 schedule ta paprai dak ta hailo lapen 6 schedule Arlosi non panchayat raj nangki singpo lapen Karbi Anglong Autonomous Council along chariatumke thangnat ase chibidun haihe lapen 6 schedule jongsi pangtang nangji bulute APHLC song aphansi pahai bek nangpo lalote inglong asotum akemangta chunpo lapen inglong asokali etumaphan voter list ingthanlongpo pusi Bikram Hanse pen mayalong ninje dongkamukam pen Komol Kathar Newsfast Karbi Anglong Non malong so phan bir tang ton sina. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Tipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birta kanton pen nang chirui thulo. West Karbi Anglong 5 nong Rongkhang constituency arlo langchingba risonim so asong matijong niphai thongke braisi arni ruptalin asengkan kepleng katalon ponja phan sigdang pon ruptalin asengkan kepleng katalon ponje amayalong manpeng kido MP Horen Singbe alang liphan alhi sarpwa manpen phapon penan parta bangso amayalong ki ongdung manpeng kido kethegiding atuma phanta phapon lasi kiwangbom ruptalin asengkan kepleng katalon ponje aputha alang litum pen kapachini pon atengke server jubilee ay sap sinilito non pato ponji
Athema la sonili tum kapado pon banganili tum marong gitu. Akenang sot so sinili tum cepithik po. Sok ke aciri pustame paan dor pensi pinaima lapen hajera dor mate perthenil tumarong kenang sot angela sorni sinili tum cepithik po. An sinitum soteng mensi nitum kam pempon ho. Langcing bar lapen ke ceret borpu lanang kangta nitum chopapot mate nitum jingwai rap sai wai. Lasi halabangso arni kedoan Karbi kurpho arat aphanta kachetong dun pen aliralon kipidunji aphanta langcing bar risonimso asong klengsarpo baburong hang lapen klengdun longki hanse atomahin pen tuning ripon Wothat lang sopen Rajan Ronghang Newsfast Karbi Anglong. Pinya berta langsi pajulok tume thakme kardong.